worship Jomana. Wala niya worship. Wala niya worship.
tuthikagiriria riria twamuhoya niatutaigagira matu make na agatuigua ona ndagikeno no atureirie maitho make yetekera kumwariria na kumuthathaira nitondu niagiriire guthathairwo nitwamutia Ngai ucine wa umuthi tukamukwira ni wega Ngai tukamuthathaia rĩtwa rĩaku rĩnene rĩkĩrĩte marĩtwa mothe na twaiga rĩtwa no rĩa rĩngĩ tũgũthathaia In the mighty name of Jesus Christ, Lord, we are calling you.
ucio twagagithire in the mighty name of Jesus Christ. Ngai ukawathani ukamwathani wathani ukagaigũrũrio witũ nĩgetha Ngai woka ũgahe ngoro cia atongoria ũmahe ngoro ĩrĩa yaku Ngai, ngoro ya tha, ngoro ya gwĩcirania, ngoro ya kwambĩrwo mũya o ene na mabataro mao. Mwathani ũkabũrũri ũyũ Ngai ũthondeke economy ya bũrũri ũyũ. Biacara imwe nĩ igwĩte na andũ makarutwo biacara rĩrĩ na nĩcio ciakaga bũrũri na ikarũgamia mĩciĩ na bamĩrĩ. Ngai nĩ twakũhoya ũke nĩgetha economy itũ Ngai ĩtuĩke ya kũrũgama. Andũ akwa marutaga moko mao gatuĩka wa kĩrathimo. Lord, we pray you come. Lord, come into our families. Kũrĩa andũ marutĩirwo bamĩrĩ-inĩ Ngai kwĩmaragĩrĩria mwaka ũcio wa 2024 mena ũritũ mũingĩ mũno. Mwaka ũrĩa twauga Ngai ũke bamĩrĩ-inĩ na ũtũniine moritũ na nditi iria tũthiĩ na mbere. Ngai twakũhoya ũke ũtũhonie. Kwĩ maĩkorwo thĩinĩ wa congregation ĩno marwarĩte mĩĩrĩ, wewe Ngai we Jehova, the Lord who healeth us. Lord, come and heal us. Touch our bodies, touch our minds. In the name of Jesus Christ, let us experience your hand of touch in our lives this morning. Ngai twehererie mĩrimũ ĩrĩa mbeca nyingĩ cia bamĩrĩ ĩkahotomia gwaku Ngai. Nĩtwaregana na mĩrimũ thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ in the mighty name of Jesus Christ. Hoya Ngai ũka wathani ũka Ngai ũtũhe gĩkeno gĩaku ũka ũtũhe mwerekera mwaka wa 2024-25 ta bamĩrĩ ya Osage. Mwathani uwe mahoya ma andũ aya aku othe me kĩũngano-inĩ gĩkĩ tondũ hau twĩtĩkĩtie wega-inĩ na ũtugi wa Jesu Kristo arĩ Mwathani na Mũhonokia witũ.
ciothe Jehova iria tukona ciugo tuhete mioyo iria tukoragwo nayo na kiho kia muoyo ya gukira uguciri ona mera maria mwathani turokaga kumaruta mothe Ngai gukoragwo uhete andu aku na rugwa ya mwathani ni undu wa gwathikira kigo giaku ni moka kigongoni giki guku Osage Church Limu mwathani nigetha ona matege mahoya mao haha mbere ona maikwiraga thengiu ni tondu uria utwarite numwe wao mwathani twambararia andu ana kuri we Ngai nigetha uthii na mbere na kurathima mawira ma moko mao uthii mwathani ukimeharagiria maundu maria mangihotomia project mareka mithako menayo mwathani Ngai twakuhoya tuike ya kugacira makumire mirimo torakiuga kwitwirite thiini wa Maraka ati twakugeria ni gutukomera mirimo no tuhingiririe maundu maria matuikaga ma kudivona guthukia indo citu and that is our prayer kuri andu a mwathani ati ni kumakaba no meherie mirimo no maramie mwathani no thina mbere kumekera ngoro yaku hena gukwirutira o hingo ciothe thayo wa Ngai uroikara hamwe na inyu na micii yanyu na maira manyu murongererwo guthii na mbere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na riu ndakinena moko-ini ma Ngai inyuĩ mwikaro giki nigetha mwatungata na mwehana kwa Ngai nake Ngai ucio atura mutungatite. You are blessed of God. May you experience the joy and the favor of God in the name of God the Father, Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Basi tunashukuru kwa mahali ambapo tumefika na nigetha twiharirie kuigua kigo kia mwathani tugukena tondu twikwo umuthi twina Gambo, we have got our evangelists, we have got CTY, we have got our leaders with us, and I'm also pleasant. So tugakicokeria Ngai ngatho ni gukorwa turehete tuke tutungate hamwe na inyui tukurugama nigetha tuine rwimbo nigetha twarwo kigo kia mwathani muhonokia tondu ni unyendete. Shida tunakutana nazo, vita inakuwa kali, lakini wewe ndio hutupigania. Tunakualika mara nyingine Baba Mfalme, ukaendelee Yesu Kristo kutuongezea nguvu, ukaendelee kutuinua Baba, uishie milele katika jina la
Tunakuomba Bwana uje unene nasi, kwa sababu mioyo yetu yu wazi mbele zako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Itini tafadhali. Happy New Year. Happy New Year. Mada ni Agosho. Kweli ni mwaka mpya. Asante sana wa Archdeacon kwa kunipea nafasi nikaweze kuleta neno la Bwana tunapoendelea kula chakula cha kiroho pamoja. Diocese yetu kama vile tunavyojua, naamini ya kwamba the course of this week bana tutaiweka, ni vile tu tulizileta jana, ilikuwa masaa ya jioni, kwa hivyo hatungeweza kuiweka, lakini kuanzia kesho itakuwa. Na kuna theme ya mwaka na theme ya kila mwezi. Na theme ya mwaka huu, sijui vile nitaweka kwa Kiswahili au kwa Kikuyu, vindication, mwaka wa Mungu kututetea. Mada ya Agosho. In fact tukiweka hivyo, Mungu atakutetea. Haleluya. Hebu mwambie mwenzako Mungu atakutetea. Kwa injinia Mungu atakutetea. Mada ya Agosho. Mungu atakutetea. Haleluya. Vindication. Kwa sababu hakuna mwingine anaweza kukutetea isipokuwa tu Mwenyezi Mungu. Na alafu na mwaka wa kuwa, to grow. Na mwaka wa restoration. Sijui ni nini nataka irudishwe. Tunarudishiwa mada ni Agosho. Kile shetani alikuwa ameiba. Na mwaka wa kuinuliwa. Na mwaka wa kuheshimika. Haleluya. Na mwaka wa kuguza wengine. Kwa hivyo askofu alipokuwa akiongoza na Roho wa Mungu akatuambia tuendelee mbele. Haleluya. Basi mwambie mwenzako tuendelee mbele. Tuendelee mbele. Tuendelee mbele kwa kutetewa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa hukuwa umetetewa kwa njia yoyote ile, basi ujue mwaka huu ni wako. Mwenyezi Mungu atakutetea. Endelea mbele. Tuendelee mbele kwa kukua. Na sana sana tukue kiroho. Of course na tukue kifedha. Mada ni Agosho. Tukue kifamilia. Mwaka wa kukua. Haleluya. Amen. Mwaka wa tuendelee mbele. Wenye wamezaa watoto wawili watatu mnasema mmefunga, askofu wetu na Archdeacon anatuambia sasa wakati wana encourage watu waendelee mbele, na wenye macho ya mwili haijaona lakini ya kiroho imeona, lakini hawataki kufungua, inabudhi na wengine wafungue macho ya mwili uone. Na kina Elijah mada ni Agosho. Na wenye hajaonwa wakaweza kufanya mshindi, sijakutaja. Yaani ndio tukaweza kukua. Tuendelee mbele kukua. Na tuendelee mbele tukirudishiwa zile vitu shetani amejaribu kutuibia ama ameiba, we are claiming back in the name of Jesus. Huenda ikawa amani yako ilipotea na mwaka wa 2024 na miaka hiyo ingine. Mungu anataka kukurudishia amani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda ikawa watoto wako wamekusumbua na wamepotea. Tuendelee mbele, tumpe nafasi Mwenyezi Mungu kuturudishia watoto wetu. Na kuturudishia familia yetu. Kuturudishia upendo. Mwaka Mungu anataka kukurudishia. Tuendelee mbele ili Mungu tumpe nafasi ya kutuinua. Pengine mahali ulikuwa unafanya kazi umejaribu kutafuta kazi nyingine, Mungu aje na akuinue, na ameshaanza kuja. Haleluya. Amen. Mungu akuje. Promotion. Nilikuwa naambia Philip kwa sababu ni finance, ni chairman wa finance, ya
kwamba tunangojea hata angalau shilingi 10 wakikata kuwe kuna kiti na baki promotion. Hakuna mwenye anakuwa mahali ya ndio hivyo. Hata sisi kama kanisa, Mungu tumpe nafasi ya kutuinua, namba ziongezeke. Kuna watu wengi, na ukiwauliza kanisa yao, nikaona kwa mimi nilibatiziwa huko, nilisomea Sunday school huko, nikakonfirmiwa huko. Na ukimuuliza sasa hivi unaenda wapi? Ananyamaza. Mungu awarudishe kanisani. Amen. Mada ni agosho. Kunao na ni wengi. We will go for them. Na Mungu awarudishe kanisani, ili kanisa yetu ikaendelee kuinuliwa. Wakati wa kuheshimika. Yaani uheshimike kama choir director. Ukisema tumeimba vibaya, tunaitika na tunakubali. Unabadilisha mahali tumekosea not. Wakati kabla sijazeeka na sauti yanze kupotea, ukose na kukata vile walikata hii effect zaidi. Si nilikuwa kwa kwaya, hata mimi zote mbili. Si mnajua? Hata tulikuwa tunaimba nyimbo zingine za Kinyarwanda kwa kwaya, kwa Kikuyu kwaya. Ni mwali kana hali hapo. Na tukienda kwa carol practices, sasa nakumbuka nilikuwa nasimama next na marehemu Marcus Vanon. Siku moja akaniambia, you know Reverend, you are off key. You know, lakini wakati huu sasa, ikiwa wewe unaimba na unaenda off key, Mungu anataka basi sasa, kwa sababu mwalimu anaheshimika, ataheshimika, urudishiwe key yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine mnaanza kwenda kwa present worship please, halafu mnaongoza, halafu nasikia mtu amewapeleka off key. Sijui nasikia watu, kuna wenye mnajua hawataongoza worship, kwa sababu kuongoza worship fulani akiwa ameongoza praises, hata shika itaenda off. Mungu ni mwaka wa kuendelea mbele, tunapompea nafasi Mwenyezi Mungu ya kuguza wengine. Uguze maisha ya wengine. Iwe ni kiroho, guza maisha ya wengine. Iwe ni kuencourage, guza maisha ya wengine. Iwe ni zawadi, hata ikiwa ni ka bookmark, guza maisha ya mtu. Madhani ya gosho. Hata ikiwa ni kilo moja tu ya matumbo, tamwambia twende nikununulie kilo moja ya matumbo, uende upike nyumbani uikarangie tu nataka. Naongelea kuhusu nyama kwa sababu unapenda nyama. Guza maisha ya mtu. Haleluya. Tuendelee mbele, mwambie mwenzako tuendelee mbele. Ndio Mungu anasema. Kila mwezi iko na theme yake. Lakini saa hii kwa ufupi nataka kuzungumzia kwa theme ya mwaka in general, ndio tujue mahali tuko. Kuendelea mbele. Tuendelee mbele. Mahali tumesomewa Agano la Kale kutoka sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Watoto wa Israeli tayari walikuwa wameanza safari ya kutoka Misri. Na tunajua kwamba walitoka wakati tayari watoto wa kwanza walikuwa wamekufa wa watu wa Misri. Kumaanisha kwamba wakati watoto wa Israeli walitoka, wa Misri hawakuwafuata immediately, manake walikuwa bado wanazika watu wao. Hawangewafuata kabla hawajazika, kwa sababu nchi yote ilikuwa na kunuka, So kwa hivyo hawangekimbilia, kwanza wangeondoa alafu ndio wawafuate. Basi vile waliwafuata, na Mungu amewaambia basi mkae hapo mnapotazama bahari, na wakaona jeshi la Misri linawafuata. Na wao basi Mungu mwenyewe aliwaambia mkae hapo mkitazama, ni kama kuweka trap kwa Egyptian. Na ndivyo Biblia inasema, ili akaweze kujidhihirisha na wajue ya kwamba Mungu tu ni mmoja. Zingine
wasije wakakutana na hali mbaya na Mungu mwenyewe ndiye alikuwa amewatoa Misri. Na wao watoto wa Israeli walikuwa wamejihama na vita, lakini hawakupigana vita. Mungu mwenyewe ndiye aliwapigania. Walitoka wakiwa wamejitayarisha kupigana vita, lakini Mungu mwenyewe, ndivyo Biblia inasema mstari wa 18, baada yake Mungu aliwapitisha Waisraeli katika njia ya kupitia jangwani kuelekea bahari ya Shamu. Waisraeli waliondoka nchini Misri wakiwa wamejiandaa kwa vita, lakini hawakupigana. Ni Mungu mwenyewe alikuwa anawapigania. Ni kama kuendesha gari, hizi gari automatic. Unaiendesha tu, bora tu umejua kushika barabara. Gears zinajibadilisha. Etigo. Zinaenda tu zikijibadilisha. Lakini mwenye amezoea kuendesha ile manual atakwambia ni bibi nimebadilisha gear. Nisipoibadilisha haitajibadilisha. Hiyo walikuwa wanaenda kupigana, lakini in the real sense Mungu ndiye alikuwa anawapigania. Basi wametoka na wameona wanafuatwa, na kuliko kukumbuka vile walitolewa Misri, wakaanza kulalamika. Wakamwambia Musa, kwani hakukuwa na makaburi Misri za kutosha ndio tuzikwe huko tukufie huko kutaweza kufia hapa jangwani? Kwani si tulikwambia afadhali tuendelee kumtumikia Farao na watu wake? Ni nini hii umetufanyia? Wakaendelea kulalamika kwa sababu hawakuwa wanaona mbele. Nyuma hawangerudi, mbele bahari wangevuka hadi. Basi naye Musa, mstari wa 13 na 14, akawaambia Waisraeli, msiogope, kaeni imara. Leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atakavyo waokoa. Maana hawa wa Misri mnaoona leo hamutawaona tena. Mwenyezi Mungu atawapigania, nyinyi ni kufanya ni kutulia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kaniyo imani unaambiwa tulia, na unaona bado watu hawajasimama kukuja, wanaendelea kukuja rashi zao, lakini unaambiwa tulia. Kusema ukweli, ukiwa binadamu na wewe unafikiria sio rahisi kutulia. Bado tu moyoni mwako nitatulia aje na wamekuja. Lakini Musa akawaambia, na alipokuwa akiwaambia hivyo, hakujua ni nini itakuwa, ni vipi Mungu atawapigania, hakujua ni vipi. Lakini naye Mungu, mstari wa 15, akaja kuconfirm ile jibu Musa aliwapea. Mstari wa 15 Biblia inasema, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, kwa nini mnanililia? Waambie Waisraeli waendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako endelea mbele. Endelea mbele. Musa aliambiwa awaambie Waisraeli waendelee mbele, naye akafanya hivyo, endelee mbele, endeleeni mbele. Lakini mtu anajiuliza, hakuna hata wenye walimuuliza tuendelee mbele wapi? Hapo kwa maji? Ama huoni wewe? Lakini Biblia kuna details haitupei. Lakini lazima kuwe kuna sana walikuwa wanalalamika viongozi hao. Ni lazima wao walimuuliza tuendelee mbele. Okay, ni sawa, hatukatai. Mbele wapi? Kwa sababu bado Musa hajajua ni nini itakayotendeka. Akawaambia Mungu amesema endeleeni mbele kwa imani tu. Naye mstari wa 16, Mungu akaja kuonyesha Musa ni nini basi atakuja kufanya. Inua fimbo yako
na kunyoosha juu ya bahari, maji yatagawanyika na Waisraeli wataweza kuvuka katikati ya bahari mahali pakavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliambia watoto wa Israeli wasiogope, Mungu atawapigania bila kujua ni nini Mungu atafanya. Mungu akaja akakonfirm ile jibu aliwapea, lakini akaambia waambie waendelee, akawaambia, lakini baada alikuwa hajajua. Tunaona imani. Naye Mungu akaja akaambia, basi kwa sababu nimeona imani yako, fanya hili, wewe nitatumia ndio wajue ya kwamba mimi niko pamoja na wewe. Mara kwa mara tuliko anatuambia, ambia mwenzako ondoa stress. Si umwambie, ondoa stress. Na unjua hata anapotuambia hivyo, si ati anajua ni nini unapitia. Na si ati hakuna jibu ya kukupea kwa yale unapitia. Imani anajua ya kwamba Mungu atatengeneza njia hata mahali pasipo njia. Mungu atakutengenezea njia hata mahali pasipo njia. Mungu atakutengenezea njia hata mahali pasipo njia. Kwa hivyo nataka kushikanisha na Injili tumesomewa. Lakini kuna mambo mengi sana yanahitajika ili tuweze kuendelea mbele. Lakini nataka kumention matatu tu peke yake. Tuweze kuendelea mbele, ni lazima tuwe tayari kushinda. Kwa sababu tunaamini ni individual, ni personal. Na hakuna mwingine atakusaidia, ni wewe peke yako. Tuwe tayari kushinda, kutuamini kwetu. Ukisikia mtu anakuambia Mungu atakuja, ni sawa, sioni lakini naamini. Sasa sisi kama nchi tunasikia tu sana hata wenye sio politician juzi, ilikuwa juzi ama jana, atuone anasema ati watoto wanajiandaa ati ni wapate pesa. Suri simuliona kwa patiki. Alafu wengine wanaudishana maneno ati hakuna. Na wewe kama mzazi wa huyo mtoto mwenye makotea hujui habari, kuna stress. Unasikia uchungu zaidi, hivyo uchungu zaidi. Bado tutaendelea kupatwa. Na ni sawa, hatukatai kulipa ushuru. Lakini tuonyeshe mtu alikuwa anasema sasa tutaendelea kupatwa, lakini zaidi kwa sababu naambiwa hii ndio itakuwa nyumba yake kikamilika. Anakuonyesha tu. By the way, za hapa ni mbulu zinajengwa wapi? Karanji. Wameanza kujenga? Haya, tunasikia sasa tunajengwa Karanji. Hata sikuwa najua ni wapi. Yesu ndio yake. Hata sio mbali. Lakini saa hii wakikuchukua pamoja, waende wakuonyeshe jambo litakuwa nini. Tutasema hata nikato zaidi. Imalizika haraka. Nitoka kwa kutosha. Lakini wenzangu, sijui ikiwa utaonyesha na mimi nitaonyesha. Lakini tuendelee mbele. Mwambie mwenzako tuendelee. Hata ni adosho. Kwa sababu hutaacha kuishi. Tuendelee mbele. Kwa hiyo tuwe tuamini kwetu. Musa alifanya hivyo, na Mungu anataka kwanza uweke hatua na yeye akuje.
Chukua hatua, naye Mungu ndio anataka kuchukua hatua. Jambo la pili ni kufanya yeye akinituma nitaenda bila kumjulia. Jana tulikuwa tunazungumza na askofu mgeni wa Nyamburu ambaye Mungu akakusaidia kufanya kazi yake hapa. Kwa hiyo tuwe tayari kufanya kile Mungu anataka tufanye bila kunung'unika. Wanaweza tukiwe sasa. Uchaguzi unakuja. Department mnaanza kwanza Sunday. Department. Wanafikiri uchaguzi wapi? Bana. Sio uchaguzi ya nchi ya president tuko naye. Na hapa tuendelee kumuombea. Kwa sababu ni kiongozi ambaye hapo hapo. Sasa hii naongelea kuhusu uchaguzi. Uchaguzi sawa, ni hata kuona mbele sio baya. Bora tu tuendelee mbele. Ni uchaguzi wa kanisa. Kwa hivyo uwe tayari, hata wakati huo ukifika uwe tayari anyway. Uwe tayari kufanya kazi ya Bwana bila kunung'unika. Ndivyo Musa alikuwa anaambia watoto wa Israeli, fanyeni hivi, Mungu atatuonekania. Alafu waambie waende. Anawaambia tu. Unajua wakati mwingine imani inakufanya ukae mjinga. Tunajua hivyo. Wakati mwingine ikiwa hutaelewa ya kwamba imani itakufanya ukae kama mjinga, hutashikilia imani yako. Kuna mahali unafika, unaongea lakini unakaa kama mjinga. Si sawa. Lakini wewe mjinga wa Yesu. Yule mzee alibatizwa Christmas Day. Christmas ilikuwa mgonjwa, hata tulikuwa nikaja kunipeleka hospitali. Kwa hiyo sikukuja, lakini kuna mzee alibatizwa mkubwa. Sasa kabla hajabatizwa tulikutana naye, kama unakumbuka wewe unabatizwa. Hii mambo ya kuendelea tungebatizwa ni sawa mchungaji, lakini simechachekelewa kwa sababu walikuwa wanasema ni sawa. Watu hapa kuchekelea mbinguni watakuwa wanasherehekea. Hajawahi sahau hiyo. Sasa mimi nikasema ndio. Tulikuwa tu hapo tulikuwa nimeenda kunywa kasumu huko. Sasa nikamwambia mbinguni watasherehekea. Hata mwenye atakuwa anakuchekelea akuchekelee. Lakini mbinguni wanasherehekea. Mwanzo ni abosho. Musa alikuwa tu hivyo, anaambia kama ni mjinga naendelea tu. Lakini hakutaka kunung'unika, bali alitaka kufanya ile kazi ile Mungu amemwambia afanye. Na jambo la tatu ndio nizungumzie Joseph na Maria. Ni lazima tuwe tayari kungojea, kufanya ile Mungu ametuitia. Tukiwa tunangojea na tuvumilie. Be patient as you wait upon the Lord. Be patient as you wait upon the Lord. It may take time. Mungu anaweza kupea instruction. Ungoje. Be patient. Hata ni abosho. Ngoje ukiwa na subira. Joseph akawa na bibi. Wamemaliza mambo ya traditional yote. Anangojea mwaka iishe ndio amlete nyumbani kama bibi yake. Lakini bado huyo alikuwa bibi yake kwa kimila ya Wayahudi. Na ilikuwa hiyo mwaka waone kama hawa watu na Tanzania huyu msichana ikiwa naweza kujifunga. Naye Joseph akashtukia. Na ikiwa Joseph aliona, si ni lazima pia village iwe iliona. Na unajua vile watu wanajua kuhesabia. Nilikuwa naambia watu walizungu vile tulikuwa tunahesabiwa mimi na Mama John. Ati kwa sababu hatukukaa sana kwa courtship, ni lazima hawa iwe kuna kitu walifanya.
mahesabu. Tulijua baadaye kwa sababu wana mdereza ndio wanajua haya. Kwani miezi 9 imepita na mtoto hayakuja. Sasa imepita miezi 9 imepita kutoka nini? Kumbe tulianza kuhesabiwa. Hata wameokoka lakini vile wameharakisha hii mambo ya harusi yao ni lazima. Wakangojea. Sasa mwaka ikaisha miezi 11 ikielekea 12. Ndio sasa waliona kumbe vile kuna kastori wanataka kutafuta ndio kupigia mahesabu. Now you can imagine Joseph. Na alikuwa anajulikana kama mtu mwaminifu na mmeni. Lakini Mary mjamzito. Lakini wakati malaika wa Mungu alimuongelesha naye akatulia. Mwadhani ya Gosho. Hakutaka kunungunika tena bali alikubali kama vile Musa alikubali waambie waende. Ambia tuendelee mbele. Na unahofia wenye walikuwa mbele. Kwa sababu walikuwa wanaona kama ni wao watakaribia zaidi maji before ya wale wako nyuma. Joseph akaambiwa ni hivyo, chukua mke wako. Na akakaa na yeye bila kulala na yeye kama vile Biblia inavyotuelezea hadi wakati Yesu Kristo alizaliwa. Kampea jina. Mahali tumesomewa malaika tena anakuja na kumwambia Herod the Great anataka kumuua. Kwa hivyo torokesha mtoto Misri. Haya, aibu ni lazima watu waliongea kwa village. Lakini Joseph endured. Mother ya Gosho. Akaendelea mbele. Naye pia sasa anaambiwa tena Muhammad na memories za Egypt. Mkumbuke walitoka Egypt slavery. Turudi Misri. Kwani angel hangeniambia niende nchi nyingine sio Misri? Kwa sababu kulikuwa na nchi zingine. Narudishwa Misri. Lakini Biblia inasema ili unabii ikaweze kuwa fulfill ya kwamba kutoka Misri mtoto wake atatoka. Akaenda bila kunungunika again. Lakini ni lazima kwa maindi yake na ile story nilisikia ya Misri. Najipeleka. Nitasema nini na mimi nimepeleka. Kuna story zingine utakage kukumbuka. Sana wewe tumepitia vita na hali mbaya. Kuna tu story tunakuaga ni too painful to remember. Unakumbuka vile ulikuwa unakimbia alafu na ni usiku alafu naona mtu anakaa mtu kama huko mbele alafu anakuambia usiogope ni mimi achini kwa methane. Kwa sababu najua sauti yake unasikia roho inatulia. Now Joseph anaambiwa rudi wapi? Misri. Ujipeleke. Akakubali bila kunungunika. Wakati Herod the Great mwenye alikuwa ameua vijana wake 3 wengine, ameua mother-in-law, ameua bibi yake Mariamu mwenye alikuwa anapenda sana, kwa sababu kwanza mimi nikienda kupigana nisiporudi, ameambia mwenye amebaki wa kumchunga umuue, kwa sababu hapo anataka mtu mwingine amchukue kama bibi yake. Sasa wakati alirudi kupigana vita, akasikia story vile tu watu wanajijazia. Huyu mwenye alikuwa ameacha kumlinda wa jeshi mkuu akamuua na akaua huo Mariamu. Yaani, huyo alikuwa Herod the Great huyu mwenye alipanga. So aliona mamlaka zake zinataka kuchukuliwa, ndiye akapanga kuua Yesu Kristo mfalme mwenye alikuwa amezaliwa. Joseph kurudi anapata habari ya kwamba Archelaus ambaye ni mmoja ya watoto wa Herod the Great alikuwa anaongoza Judea. Kwa sababu wakati Herod the Great alikufa, watu wakaenda Rome kuambia emperor, mtoto wa Herod yoyote asipewe mamlaka tafadhali. Tunataka kupumzika. Taxes zimekuwa mingi. Kazi imekuwa haifanyiki. Tunataka kupumzika. Naye emperor akaimplement yote vile Herod alikuwa ameandika. Vijana wake 3, Philip, Antipas na Archelaus wakapewa kulingana na vile Herod alikuwa amesema. Joseph kwa sababu alikuwa anamjua pia huyu alikuwa mbaya kama baba yake, aliua 3,000 watu
wasije wakamsumbua kwa uongozi wake, naye akaogopa. Wakati anaogopa, na sasa hivi umeambiwa rudi nyumbani, malaika wa Mungu tena akamwambia, basi kwa sababu ni hivi, usiende Judea, nenda Galilaya huko Nazareth. Akaenda huko, hiyo ikawa ndio mji wa Yesu Kristo, akakuwa akiwa hapo na ministry yake ikawa hiyo ndio center ya ministry yake. Na you can imagine Joseph mwenye ambaye alikuwa amechekelewa na watu wamelelewa na yeye. Sasa hivi bana anazungushwa. Na tukumbuke binadamu ni binadamu. Ni lazima hata ikiwa anangojea kuna kale kandani kalikuwa na huyu sio mtoto wangu huyu. Si unajua wale kuna mtu alisema ati mtoto kulea mtoto mwenye sio wewe umemzaa. Ati hawatoshekani, mimi sijui. Hawadhiki hata tukimpea kila kitu. Bado kuna kakitu kanabaki. Kakikuwa kama bado tu hao sio wazazi wangu wa kunizaa. Na huwa wanajua. Na wanaume kwanza mwanaume uletewe kijana umlee. Na anajua atakuja kuomba urithi. Saa hii atakuja kukwambia the world kwa sababu anakatiwa mahali pake. Wangu kinya, utasema sasa mimi kijana mwenye sio wangu, afadhali msichana kwa sababu mali italetwa. Naona mali italetwa, lakini kijana ndio wakuja kuchukua. Yesu alikuwa kijana. Kwa hivyo nani maandiko? Lakini kuna huenda ikawa Joseph alikuwa anajiambia na mimi nasumbuka hivi na huyu kijana sio wa. But hakukataa ile kazi yote Mungu amemuitia. Mwanzo ni abosho. Wenzangu, Mungu anatuita kuendelea na safari. Anatuita kuendelea kulipa ushuru. Anatuita kuendelea kuombea serikali. Nema, anatuita kuendelea pia kuikosoa na heshima. Mungu anatuita kuendelea kujenga kanisa letu la All Saints. Mungu anakuita kuendelea kufanya kazi yake kwa youth, kwa chama ya kanisa. Ikiwa ni development, Mungu anakuita vile anavyoniita kuendelea na safari. Mungu anakuita ili akaweze kurudisha na kurekebisha mambo yale ambayo unaona yalikuwa yameenda kombo, yameanza kwenda kombo kwa business zako na nyumbani kwako. Lakini huenda ikawa pengine wewe mwenyewe tu unafikiria, mimi naona mambo ni mazito, hata nimechukua kaloni dimuke, sijui vile nitailipa, nimeweka kwa ile kitu inaitwa kitu, hiyo kitu inaitwaje? Ndio hiyo. Yaani unaona unafikiria unaona giza. Mungu anakuambia endelea mbele. Halo, mwambie mwenzako tuendelee mbele. Na ikiwa kuna mahali ulikuwa unaogopa, unashindwa utaendelea mbele aje. Unaona bahari, unaona giza, unaona confusion, unaona madeni, unaona kukosa amani, unaona mgawanyiko katika familia yako, unaona kutoelewana kati ya watoto wako na wajukuu. Kuomba usimame tuombe pamoja, ili Mungu naye umupee nafasi ukaweze kuendelea. Pengine unajiuliza itakuwaje? Mungu anajua. Tuendelee mbele. Simama tuombe pamoja. Ikiwa kuna mahali wewe unaona tunasema it is true, kuna mahali mimi hata sielewi, ni wewe tu na Mungu wako unataka kumwambia Mungu, nimesimama hekaluni mwako nikijua ya kwamba ndio unatuambia tuendelee mbele, lakini kuna mahali sioni, wewe unaona Bwana, tukaweze kuomba. Huenda ikawa unashindwa, inaweza kuwa ni mazito, hata kufikiria hutaki kufikiria, lakini Mungu anakuambia endelea mbele.
ingine uniachie, mimi nitafanya. Oh, haleluya Bwana. Tunalisifu jina lako na tunaliinua. Wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye habadiliki kamwe. Wewe huona mahali hatuoni Bwana. Wakati ulikuwa unaambia watoto wa Israeli waendelee mbele, ulikuwa unaona bahari na ulikuwa unajua ya kwamba utakuja kuigawanya, watapita. Oh Lord God, Musa hakujua, lakini akafuata vile ulivyomwamulisha. Akaambia watoto wa Israeli waendelee mbele bila kujua itakuwa namna gani. Baba uishie milele. Tumesimama hekaluni mwako, ishara ya kwamba tunakubali kuna mahali hatuoni mbele, lakini wewe unaona Bwana. And yet tunataka kuendelea mbele. Baba mfalme, Baba nakuomba uende kwa kila mmoja, uguze Baba mfalme, ufungue, usimamishe na ugawanye bahari ili watu wako wakaweze kuendelea Bwana, nasi tukaweze kuendelea kama kanisa. Haleluya. Ni nani mwingine twaweza kukimbilia ila tu wewe Baba? Kuja na uendelee kutenda. Joseph hakunungunika, hata ikiwa pengine alichekelewa sana, lakini Bwana akaendelea kufuata amri na kutenda yale yote ulikuwa unataka atende. Baba mfalme akashinda kutoamini kwake, akakubali kuongozwa na wewe. Nasi hivyo ndivyo tunavyojiombea mchana wa leo. Utuwezeshe Bwana kushinda kutoamini kwetu na kukubali kufanya yale yote unatuambia tufanye bila kunungunika Baba mfalme. Na tuendelee kuwa patient Bwana tunapongojea wewe ututendee. Tembea na utende nasi Baba mfalme, mioyo yetu itaendelea kulisifu jina lako, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu.
nĩ twaririkanio nĩ ndungata yaku Baba atĩ ũrenda tũthiĩ na mbere. Twakũhoya Mwathani ũtũhe ũũgĩ na ũtũhe ũrũme maũndũ marĩa mangĩkorwo maratũtindĩkĩte na magatũthinĩkania 2024 mawĩra-inĩ maitũ, biacara-inĩ citũ. Mwathani Ngai witũ, tũgĩe na ũrũme wa gũthiĩ na mbere tũgĩtĩkagia atĩ we nĩwe ũtũthiĩte mbere. Tũkĩhoyaga Mwathani Ngai ũgũtũthiĩ mbere Mwathani mawĩra-inĩ marĩa tũrutaga, kũrĩa andũ marahoya promotion Mwathani ũmwe, arĩa marahoya kwandĩkwo mawĩra, arĩa marahoya biacara ciao gũtherema, mĩgũnda kũgĩa na maruta. Mwathani Ngai witũ, tũthiĩ mbere na ithuĩ tũrute wĩra na kĩyo tũkĩmenyaga we nĩwe ũtũtũmĩte. Thengio mũno nĩ ũndũ wa ici ũtũhete, tondũ twacitigũthania na iria nyingĩ ũtũhete. Twairehe nyũmba-inĩ yaku Baba nĩgetha irute wĩra wa kũgocithia rĩtwa rĩaku na kũrathimithia andũ aku. Mwathani ciamũkĩre, ũcirathime na ũtwarane na ithuĩ. Ũrĩtũigĩria Jesu mwana na mũhonia witũ. Basi tutaendelea na ushirika. Hii ndio mnaenda kama manyuma manatibu na mambo na waliaji. Na mwenda wote na nikiwa na milioni hiyo. Kama kama Mwathani makai. Yeye ashaka tupata hilo. Sehemu yote tega hiyo kila karamu ya kuhorera. Na mupurire ngai murenya wothe meria mari mothe mwinyihetie mutuyetie na uhoreri. Ngai murenya wothe na wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Ndio watu wote tukugora na tukamenya maitho maingi aria tutengewaone muno mahinda maingi ria tugwiciria ria tukwaria ria tugika maundu maitu tugeragera marakara maku nĩ wamo twatũma ũtũiguĩre ũru twamaita maya maitũ twamarika twakĩeha mũrigo wa mũritukano wa kũritũha tũiguĩre tha ithuĩ itũrũrĩra mũno tũkĩrĩ maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ tũcumũrũkwo hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩre Ngai mwene hinya wothe rege witũ wa igũrũ na wewe nĩ watha ciake nyingĩ atĩa rĩu mageraga mehia mona ma na arĩa merekaga kũrĩa mamũrũkĩte na nĩmegũkũrĩ mehia mao rĩu aro tũiguĩra tharo tũkirĩra na atũrĩre mehia maitũ mothe aro tũmĩrĩria na aro tũhinya maũndũ mothe mega na aro tũkinyia mwĩrĩ ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Ihoya rĩa kwĩnyihia tũtingĩeta ũkĩranĩria kwĩ mwathio nĩ tha tukioka maũndũ maitũ magĩrĩire ona ciaku itangĩgereka tũnyuo wa mbere yaku no wewe Mwathani witũ we kũiguanĩra tha nĩ tha ũrĩmĩro wa Mũrungu mwene Jesũ Kristo hiyo ni mwili wake Ngai mwene hinya wothe ithuĩ witũ wa igũrũ nawe weheane mũrũ waku wa mwĩtagwo Jesũ Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuire mũtĩ-igũrũ nĩgetha thike mũtũkũri nake hĩndĩ akĩruta ruta rĩmwe nake we mwene ruta rĩmwe hĩndĩ akĩruta igongona rĩthigu na gũkũra na rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe ũrĩa woigire na agĩtwatha rũno wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ kĩa batama o nginya agacoka rĩngĩ ithe witũ nĩ tha wauna mũno tũnyĩtie ũtũigue na wĩtĩkĩre atĩ tũiyũkie indo cia we wombire nacio nĩ mũgate na ndibari otara mũrungu mũhonokia witũ Jesũ Kristo atũire gĩcigo kĩa mbere-inĩ kĩrĩa kĩarĩ gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambire gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanwo kwenyeru gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tuĩke mũrathimwo na thakame yake nĩ ũndathime ũndũ ũtukũ ũcio akunyanĩrwo wĩ mũgate arĩa kũgatha Ngai akĩwĩnyũranga rũrengera rũtũ ake akĩmera Kai mũrĩ ũndũ mwega kũrĩ tondũ wanyu ĩkagai hingo ciothe rĩrĩa mũrĩaga nĩgetha mũririkanage ningĩ o ta ũguo marĩkia kũrũcia wĩna kwa gĩkombe nĩgetha kũgatha Ngai akĩmanengera kĩmera inyuothe na inyuothe gĩkĩ nĩ tondũ nĩyo thakame yako ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa ĩkĩrwo tondũ wanyu nĩ ũndũ wa andũ aingĩ ũndũ wa kũrũa kwa mehia ĩkagai hingo ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũririkanage. Amen.
ciothe igeka ithurano ciao kiumia gĩkĩ tũrorete mweri 12 hamwe na Selma. Nĩtũkũrora maũndũ macio twacoka wabici tũtirakoretwo wabici nĩ tondũ nĩtũhetwo deadlines nĩ diocese cia kũhota gũkorwo twĩkĩte ithurano cia PCC by 26th of January. Koguo maũndũ mau nĩtũkũmũhe no department nĩgetha tũrahoya tũmetĩkĩre gũcoka kanitha nĩgetha mũthenya wa kiumia tũgĩe na kũhota gũthurwo na gũtwarithia wĩra wa department kwa hamwe na cell groups citũ kũrĩa mũĩ. Mweri 26 nĩguo tũgakorwo na ithurano cia PCC na koguo nĩkĩo tũrenda kwambĩrĩria na department tũkĩcoka kũrĩkĩrĩria tũhetwo deadline as the whole of the diocese tũgakorwo tũrĩkĩtie ithurano by 26th of January. Nĩ tondũ mwaka ũyũ wa synod tũheane rĩtwa rĩa ũrĩa ũrathiĩ delegate ya synod na yakorwo ĩ ya February. Koguo maũndũ nĩ marahanyũka mũno. Birthday arĩa macelebrataga January cia January mweri 26 ĩyo nĩguo tũgakorwo na ũhoro ũcio. Mweri 9 wa February nĩguo tũigĩte tũgakorwo na retirement service ya my friend Alice Nyambura wa Kamau ũrĩa ũkoretwo akĩmũtungatĩra gũkũ kanitha-inĩ mĩaka mĩingĩ. Nĩ mũĩ ũhoro ũcio wa Alice na nĩ ũndũ ũcio tũrenda tũhoere ũhoro ũcio na twĩharĩrie. Nĩkĩo ndamwĩra thikũ nĩ nini mũno rĩu nona twĩ mweri 5 ũmũthĩ na tũrathiĩ ũhoro wa mweri 9 wa February. So if we don't hit the ground running fast rĩu no twĩkore maĩ-inĩ maingĩ. Koguo no nginya twĩtĩkĩre kũ hit the ground na nĩgetha tũhote kũbanga maũndũ na kũ-actualize maũndũ ma mwaka ũyũ. Mũhoere ũhoro ũcio wa Alice nĩgetha mweri 9 wa February ũgakorwo wĩ mũthenya mwega wa kũmugĩra ũhoro tondũ nĩ atũtungatĩte na ngoro nene mũno na wendo mũingĩ. Gwĩcia ndĩrona notices icio ingĩ haha cia mweri 19th of January nĩguo tũgakorwo na dedication service na anointing service kũrĩ ithuothe ta Christian wa kanitha ũyũ ũgakwerũrio na ithuĩ mĩhĩtwa itũ na anointing service on 19th of January. Koguo nĩ tũraharĩria ũhoro ũcio ta pastoral team na gwĩciria tũkũmũhe maũndũ macio mangĩ tondũ andũ nĩ wega merwo maũndũ tene manjie kuona maũndũ marĩa mekwo tene na manjie kũma-actualize mau nĩgetha andũ mahone manyite maũndũ tene na manjie kuona tũngĩaga kũhanyũka maũndũ maingĩ no matũkomere. But I and the pastoral team and the executive members of the PCC nĩtũikarĩte thĩ na tũkainterpret maũndũ ma mwaka ũyũ nĩgetha tũhote kũmatwarithia na mbere. Twenda kũmũnogia makĩria ma hau no marĩ maũndũ maitũ ma kanitha ĩtiguo nĩ ũcio nĩ marĩ maitũ tondũ ũkĩme atikomere mũndũ ngĩakĩra tiga ithuĩ tondũ nĩ mau nĩ maitũ. Rĩu koguo maũndũ makĩrĩ maitũ rĩngĩ to nginya tũkĩmanyite na tũmenye ũrĩa kũhana. So I think the rest I'll talk on Sunday maũndũ macio mangĩ. Kwĩna nĩ ũndũ wa Alice gũkorwo nĩ gũkiuma wĩra ũcio kwĩna kĩmenyithia kĩa recruitment ya mũndũ ũrĩa ũngĩenda gũtungata thĩinĩ wa ũtungata ũcio wa recruitment for a kitchen attendant. Maũndũ maya mothe nĩ megwĩkĩrwo notice board-inĩ nĩgetha ũngĩigua wĩna mwĩto ũcio tondũ wa mbere na wa kanitha nĩ mwĩto. Ũngĩigua wĩna mwĩto ũcio na maũndũ maya mothe nĩ maingĩ marĩa marakĩbatarania nĩ gwĩkĩrwo notice board-inĩ ona forum-inĩ ya kanitha na ĩkerwo if you be interested na wĩra ũcio ũrehe maratathi maku kũrĩ obici ya secretary witũ mũgũre by 24th of January. Koguo mũndũ ũrĩa ũngĩenda na ndauga maũndũ mau mothe meho irio ndĩrathoma tondũ andũ megwĩthomera na mamenye tondũ tũikaraga notice board-inĩ. Tũgamai tũrĩkie nĩ twamũima mũno mũndũ gĩthomo gĩkũmwe kuma thaa 8:30 rĩu nĩ mũgwanja rĩu omakĩũrie nĩ atĩa kĩaranya kĩa ũmũthĩ no nĩ twarathimwo mũno katiguo. I think the preaching was very good. Kwa hivyo saa ingine ibada ikiwa nzuri hata ujui saa ikifanya nini ikiendelea
ciugo cia gũkwĩra nĩ tũgũthiĩ na mbere, that we do not need to keep on crying na gũcomplain. Tũrabatara gũũkĩra kwĩribariba na gũthiĩ mbere. Mwathani gĩtũtwarithie kiumia gĩkĩ twambĩrĩria ũmũthĩ, andũ aku magĩthiĩ mawĩra-inĩ mao, tungata marĩa menamo. Mwathani na ciana igĩcoka mathukuru, wiki ĩno nĩgũkorwo na tũndũ tũingĩ mũno Mwathani, magĩstruggle na maũndũ ma school fees na maũndũ marĩa mangĩ Ngai. Ona ciana igĩcoka macukuru twakũhoya gũtikagĩe na accident, nĩgetha magakinya mathukuru mao na thayũ. Kũrĩa kwĩna ũritũ wa maũndũ ma gĩthomo, Mwathani ũtũthondekere njĩra bũrũri-inĩ ũyũ. Na rĩu Ngai witũ gĩtue moko-inĩ maku, nĩgetha ũtũhũthĩre kuna kwagĩre wiki ĩno. No tũrakũhe korwo ĩ wiki ya kĩrathimo, wiki ya gũtwĩkĩra hinya, atĩ we Ngai watwĩtire wĩ mwĩhokeku, nĩ ũndũ wa Kristo Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Rĩu naguo ũhoro wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenya korwo ũtariĩ, ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha inyuĩ a gũkũ Saints Church Limuru mũtũũre mũmenyete Ngai ũrĩa mũendete, onake mũrũ wake Jesu Kristo Mwathani witũ. Ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai nĩ witũ na kĩa Ngai mũndũ akagĩra o mũthenya gĩikare hamwe na inyuĩ na kĩinũkanie na inyuĩ kwanyu mĩciĩ-inĩ, kuona indo ciothe tende